twempra ewo ne lechi a enye yize so bechi no omo to cars mama no enye yize so bechi no yes and all this are here because one wono ebi ofukomu ba do hia bia no nipa do say no weska wo Ghana and I say we ase tio eno ntina also o twempra ne ache wo no so that enno compose say wono ba date a so wo hwe no wono pa hwe no gagare oba beto na sebi utafa ne pants so neti ya oto na ade odidi oyese but the moment ya obese pe no na weri nya aze ayira enanse am kwaje number bi meje number na ni 3 days wase ne phone say one number na ko bere ko ye se ma fa mo ko to bi so de ho beti no endi o mo na ma na o mo sechi am ay gata o probi a chinari yeah endi ba ma echitina ze wantimi anya na asadi a anya che no so nso yame nko oba wono nya 76 na be na no ya you enti ba ma kwamra ba ma HT a ye nchene ntem a che se bi di ono wanya na se no nso ya paso ye o yire ba ba so fo bi kan but wantimi nya ba apna se de ma no kwamra na che no oba hu suro ba me ntimi oba suro ba se bi am yire na otwempra me huda ko me mfi hundra ebia na o spirit e wo soro so ebia wo high spirit awo ana wo yiri titi abehu but se enya huhum na abehu a hwe man ka me jo huna mo do huda de tigi bi wo se ma me de tigi 4 na me de tigi bi so ma wa de tigi na ma apart from the benin no wa be virgin da mare abiki virgin da so o de tse te wa ba ntwi ka te wa ba ka da ma otwi da sure te wa ba Messi from Germany so the break down very good Messi na bi da bi so abo one break you abontu wa abo man kam fo na abo how break you and I'm break you bi te wa ba me asa America aha ga America me ya me unim o ya ade bi na me hu but se me wo ya ade se me hu na ana be bo wa onyanya evidence nyanwe ya na okonto kwa sa de unya da eti woni kosi se onsa ba ka de wa dai o hwe na o yazi ni ko yazi ama mu ni brako ni bia okay senya afọ apart from SD form okay baby na so na nwie SD form you brako na uji no ho Friday kan so ko pa o pa so je ni wo 4bn okay yeah na no pa ire e kasa timo Friday kan so ko pa o na mju timo se onu bi e dai e kasa me so na di ka ya nyanya ni ma bia e phone me mfa nya hwe so ala ze wo so ko fa fu yo o yam kra be show what I said me mfa o phone de me mfa nya hwe entimi ye na o ko no wan fi ko man break wan ko na me fa na phone switch off am a feeling ya game say na ni pass me so we no ka chempe yeah ni pass me so we and was it oh also okra dan fubo team asma ba me okra papa ho sa no okra me Friday na nyumre no obekọ papa ho ana pa so ofre me because ana wonu dem say wunye se ni pe bi e be da o cha yele phone se ni na te nko ade a wo ni phone si charge no wada ti there's no way o phone betima duma na se bi am pa se o ko be na phone etima du na me dey so we dey shame trim ti ni na ka say okọ na dan fo no I'm cage because ebi amede won timi twam ntro se no kwa genuinely se uko oyeyi a ebi a wunua no kaka se ebi a se but media go be kwa media uko baby sei nkoma na ya dai adane ti phone sa ko dun ka ho no a me phone am kai genuinely na kan ya dai nkure abem na mfa fe dai ebem ti na ya wan so frida ti be sa me try sa abre unto be disturb one yes ana me sa frɛ bi ne kɔ wa ampeke me frɛ no
adwuma de kan si awia ma be ma na de ko pebe na abre no ti opiki ye no na mti se eko ewo dem yes man gaba mun am say eh oda o ko papa wa o person papa mun so ye good girl nti we anu asada do fun sa akwa papa bi mas nya ta papa me ko no asada ze me ye when that scenario no yes abeye no what me say door no na ye first one ni bi it me to ye twe o ka ko na meta for a while yo na so papa ba o ni mi kwa me from papa zan say ayi ka so ba na wa kwa so ba so mo wa so dem ma to ba betwe mo de me man kwa so you we say say frɛ obi ampeke enti akra na msa frɛ ana yam say ore dia na no papa nkasa o se ore dia me ya so wo ye fa say ayam say enta won kan kwesa dia bi man kan hansa na me say me so janso me ye ko bi sie manya ko bi me bi we frɛ me enti amen kasa janso sa me conference call one from papa no ena me ye conference am say da wa bedu am say there be o ma izo e ko ja so me ku ba dai akate ko no e du se wono na wa you wadi yes nje hon de wa horo nsa wa na so o don de a wo so forward na men bezo wo so pa fa so on pebi zua ade na won pe se bia na ne mre ye no e de na ma wo yes ade no o chiti ye me ma kuma ntimi sa ade no okay because me ni say ibo no be so e fa no ma ere e bo no hufu so am so da matia me so man chima ncho pase bia si na ede eh me mo so afọ pa kan say ana say na ma say na not I don't go for from won ka o busa so ba say won ka hwe no no asa de e ibo pa so mo it is been passing to me so asem me say isua de fa wo yi tu nchen bia emotions yeah na imi nkomo okay oba chiti oba wunim say baby we good apart from sa ne nensu yin untimi nsesa no untimi mwan uji ubetimi aye but on say adebo wa isi jaman ka utimi jaman ka ba yin fu trimu no untimi etimi kwamba uji wonu kwamba ye bibi kwamba no obakai o kai kwamba ohun dodo bebe bia zunu wa opese ya baba bia twinu nkuru so that say bia chance we no unse bia obu fro na even kwamo so de ti jakra say woni kro nipa ne break ne say o hu say bia oni ni wo bi mo nto sa nipa wo fre dey e twe program ta ya me bwa enokre obi o de to bi bia no woni nipa ne be jai wo say hu say oba sa nipa wo fre dey ti ya ta ya ne ya enokre ndi pa no twa no ni nyanu mache no no ja na woko the one am here if you want me of friends am I dem ka me here anu ano se me ti na me kan say me ti bi but me be sure say enfon so be fi you if you want ka there be a be say obeka so we me dey obeka so wanti no wanti ni se obutum so na say me fam so what you what you do me kan what you do okay but one who you hide into later on no because who number no na me ne phone me ye do be o chat say bia onu bu ne so chat ba me ni pa no mu se ofenda amando ala den so no e be sine kwa ga no phone na number so me phone sisi wow ye ka chitesi na sisi anam de ade kire commander ne ye wo e won yeah broni abofu me mu ana o ma ware o mu nyina e pure white yeah ọma ware ọba no ko triplet miensa ni nyina ya blacks onkora ni nyina dem me dwa on just say was one children baby ankora ni free ba because abrofo de no ne ma me na de no ko blacks oh na wo me fun sisi ana let us go born here say on the wonderful enti na de tuntum ko ayizo on say ne man ye awawo
before color won say bibini so any man ni pa krambo no bibini obe ko krambo ade say bro ni die no clearly won say bro ni enya yo ye friend ko no ade say bro ni wo white yeah nje mbuza ema o me good cheaters kwabena ko si say dia ne ebeba abe prove say akro we nya papa we ba no obo one ne yera tena so many years awon kura unu dia so wa hwe hu da me ma ne nchi ma no ade ntia be ma ne nchi ma nche say be ma no eye bi to mu say bia oba no be che no ti o be ma ne ye ento unu say so an hwe ye oba no be che no na e bia hwe be ma no bo bia genuinely ko no oba no te na ono ntwempra na oba no ye oba che sisi ye kwabra ne ba e ma we nyina ba no say bɛmɛ bia ware a before so bɛmɛ bia ware oba wo ginidi yeah enti wa ware wo ginidi ya na ne ma mo suspect mo na o ginidi say oba we ama ware ni die oba meet my trust in me ho yeah on for mechi enti sa bia no e di civil member ma say oba echiti kwa na it's very hard to say bi ko si say ebia bibiasi ebi akura enkura no bi yare yeso o mojasem ti be ma no be kona se enya o moja no emfa eho na bia so na de mire obekwa ko mi enya oba so ata se enti eho no na ya na eshoku me ma no ya no be ka wada Atlantic na wona oba tena ma wa hwe university na man mpanifo na university at the end no ana ohu say enkura no kra say nye mba because say we dey obe tu kwan akwa brochire na wo hono mo a also could do test to confirm say a biological son or daughter to ko na ohu say ne ba pan kra nye ne ba from penny to kechire enkura nu na ba kokra nye ne ba benzo no je ne yedi ni di what I say but am I dangerous a man be a man be dangerous very hard so be so we so we cheat a very hard to pass over me feel the view come me say unless sounds me say unless be a we are own ni me pa say oh hwe e me ma na omunchi e ma no ye e me ma omupu what am o kasa bebre like o kasa bebre e basa na enipa no na oba yiri ma hide ne yie because se only years onya kwa there hu se ne ko bi ehia wa obefre obepeke because already no boy now need date hu to o kunu za what has it kasem no me bi sere me ya ade se me ye bi no ye dia so enti asem o sa aya wo de wani ya sere wo ye no na woni de ye dai eni ko na chi ye wia yankasa because so per evidence yankasa e do mo mama mo popi no o me dem twem brand o maji a mu na kwabena majority of women dangerous chain mema cheating okay but me according to me no bia enye se bia time yanka be fa course ama manfa chuma dwen pa 0594212823 05942823 0594212823 obetimi afre na nkoma yedi odo adwen chaba 0594212823 0594212823 obetimi afre na ode about so okay still now noga still now abra ya bi kwa kwa bi nesa noga abna be twa mo ba beba isabrabo wenye mkati fasidama na meza okati asfo amodini asudi enkuwa nehia sikacha ude omo awusabeka tisisujuna na minyu wasani ya uwo onuya ohaunise
Okay, ebrano anya ya bia wi ano ye sore na yakọ ncheche fo nyina wa waje brechi bia ye nchia wo no ga obracha mo yiwa ye ko na so no said the ye kan no ye ni akọ na champo yiwa ifo adia ko ko na champo yiwa see adia to bia ni a okay for senior no na yi yeah adofo in imano na yakopra ko na champo iwan eni su emano abra onwa indi ana maami awden ba satisfaction asiso friend madam Elizabeth nyamete na fi di chikwe yeah na mutidi ana ye friend maami aka chini na epio no emeba so on the 6th December yeah 6th December ewo kuba ewo half amount south west kuba farmer kaso panswa when university December ebesi memenda ebesi ando for semura na nkujam adofo nyina ye ka besi a mantwa be bia wa peso ko bia no the number ni di juma ewo sa eyi na ba 0247 44 96 57 0247 44 96 57 and I offer 0541 72 71 05 0541 72 71 05 southwest yeah okay Katakyie okay Nokia A1 ayeko okay yeko dia yenka nkire etiefo ni adofo wona odo kwabna champion A1 se Katakyie marketing manager omame aka nkire gu abra aduane siso madam Elizabeth Nyameche Oduro na fe odichi kweku wo frim na yi on baso ewo hwiba A1 krum hwiba afano southwest mankanso kwana so tepa road hona eyin baso 6 December ya 6 December ena eyin baso nonneda edu ha adofo yenko bako na champo A1 nenko pani ni wani su emano bisempanifo se de ade ato nani no enye wonwa na eyi edu ha number ni na didi dwuma de ka ebesisi wonum na mabobwa yin 0247 44 96 57 and 0541 72 71 05 ofra na eyi no sene ahombobo an besi akono na yenyina yenko na yenkoboa A1 abra okra o mamiachi ewo hwiba okay Katakyie me da se adesmama aha ana edi dwuma di no nya no ebesi na Ajapa Beauty Salon